Maya payabak po, brothers and sisters. Yabi atala, king misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selina and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Josdado Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Niel Christian Castillo, Charis Castillo, Ethel and Nelson Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Shabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Henry and Lovely Canlas, Yula Canlas, Desi Mira Canlas, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Lorentina Rose Francisco, Cesar Manluntang and family, Debbie Ann Santos, Nelia Santos and family, Jefferson Santos family, Roselma Abukay, Jason Cunanan, Grace Ocampo and family, Raul Paroli and family, Tanueco and Enriquez family, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Rex and Prida Villanueva. For the special intention of Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arlene Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler and Tanueco, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, Ejor Enterprises, Joanna Santos, Eliza Peña, Raymond Arcilia and family, Charity Bodog and family, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Corazon Cuellar and family, May Sunido and family, Myla Malonzo and family, Alice Eugenio, Vicky Aguilar and family, Kyra Likop, Jeffrey Macapagal, Jocelyn Rafael, Marby Macapagal, Marivic Sunido. For the complete and speedy recovery of Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Roberto Salvador, Silveño Arcelia, Aurora Nicolas,
Richel Morales, Erinyuna Laksamana. We also pray for the soul of Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Federico Pacho, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Amado Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Alfonso Nito Abara, Rapino Santos, Africa Malyari, Nolasco Yumul, Ernesto Yumul, Boy Yumul, Domingo Zamora, Lerma Pereira, Ramon Duplon, Catalina Duplon, Rapino Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Ricardo Quitco, Josepina Quitco, Gabino Lobrin, Rico Nicdao, Elena Yanga, Rina Nicdao, Roque Nicdao, Lonita Nicdao, Rosalina Nicdao, Concepcion Lobrin, Corazon Facho, Raimundo Facho, Norma Mercado, Emiliano Mercado Sr., Rodrigo Calara, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Aurelia Bantug, Roger Capati, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dungka, Angelita Dizon, Ramon Mariano, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, King Pakalulu, ning Ginu. Ing magnisa tamo po ngeni, Reverend Father Jonathan Bartolome. Papa ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyak kastangin, imiyag na nagnani kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat,
at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang anghelang pon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Itala na katangan sana, King Die Alananga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, mitmong sikanan mong antabayanan ding sablang pinandit ning biyemi. Panimunan mo kaya sana king pamaglakbemi king biye. Pakibatan ding kaya kaming panalangin at ikabus king sablang kaligaligan. Itubod may kaya kang espiritu ban pisan metong na kami king kasal pantayanan at king pamakirake mi king kaya kang kasuywan, makapagsadya kami king kaya kang arapan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Nanong malyari tamo nga sabi, tungkol kang Abraham, api pungpunan ning kaya katamong lahi. Nung i-Abraham ipabanalan niya, pauli na mo, ning nanumang depat na. Abibitas akong atin niyang apag parangalan. Dapat eya migparangalan, arapaning Diyos, ulinging kasulatan sa sabyana. I Abraham, meniwala ya king Diyos, at pauli ning pamaniwala na, kilala na yung banal ning Diyos. Ing taong magobra, tatanggap yang upa. Ding upa na, ela metong arigalo, nune, metong lambage, penintunana. Dapat po tanging taong alangapakit ay nobran, nunemu, ing kasalpantayana na, king metong, ama kapagbanal, karing makasalanan. Kanita, ing kasalpantayana na, yang kilalana ning Diyos, antimong makapagbanal kaya, king arapana. Iti yakabud inga manwana, aring David, kanitang migsalitaya, tungkol king kanwana na, ning taong tatanggapaning Diyos, antimong banal. E pauli na ning nanomang depat ng mayap. Nuan laret ang pepatawara ning Diyos, king karelang karokan, detang tikpana kasalanan. Nuan niya ing taong enasingilan ning Ginoo, karingkeyang pamikasala. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika Ginoo, ing kakong kambilan, kakapan mo ko, kintula ning kaligtasan. Ika Ginoo, ing kakong kambilan, kakatman mo ko, king tula ning kaligtasan. Maligaya, intang ipatawaran a kasalanan, at pinupaya king kayang kakulangan. Maligaya, intang king Ginoo alang atraso, at alang kapamaritan, king kayang puso. Ika Ginoo, ing kakong kambilan,
kakatman mo ko king tula ning kaligtasan. Kanita, dinapit ko keka, Ginoo at pisyag sa blang kasalanan, ama kasalikot ka ko. Nga ako, ikumpisal ko king Ginoo insa bla kong kasalanan, at kaya naman deyo, imbeya taning kasalanan ko. Ikagino ing kakong kambilan, kakatman mo ko king tula ning kaligtasan. Tumula kayo, king Ginoo, tumula kayo, ikong banal, ikong sablang ating malinis a puso, tula ikulisa kayo. Ikagino ing kakong kambilan, kakatman mo ko king tula ning kaligtasan, parangalantaya ing mayap a balita. Mata ko kekalang ibuklat o Ginoo, bangka kulang akit ding makapagmulala ng katutuan ning kekang kautusan. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimorin, Pamamasa king mayap a balita ag pangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Kabang misasaksakan na ring libo-libong tao ang aking mipapandamusak nala, i Jesus migsalitaya pa karing kayang alagad, nga na panginlagan yung lebadura daring pariseyo, nga kuwari ing pamagbanal-banalan da. Alang bage makatakap a milantad at alang lihim a mibulalag. Nano maning sinabi yu king maralumdum, maramdam king masala, at nano maning sinitsityu king silid, mikulayit manibat karing bubungan. Sasabihan ko kaya kayo, kakalukuran, eyo pitatakutan ding makapate king katawan at kaybat alano mang arapat amarok. Sabihan ko kaya kayo nung nino ing sukat yung pitakutan. Tumakot ko king Diyos, akaybat ng may kamate at inya pang upayang mugse king impyerno. Sasabihan ko, tumakot kayo kaya. Erawari sa limong mura ring 5 denas. Makanyan man, metong man karela, ene kakalinwan ning Diyos. Agyang ingwak yu, makabilang. Inya, eko tatakot, maygit ko ulaga, kesa karing dakal adenas. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Kwento. Natatandaan niyo yung nung despedida, nung Paris Priest, kasi papaalis na. After 6 years, kalupa mi po. After 6 years, milipat na kaming assignment. So, magpa-despedida, may imbitala po ring parokyanos, ring members na ring miyalong organization, at inimbitada la rin po retang aliwang leaders na ning lugar da. Makayabe na po i-mayor, may imbitaya, at sinabi na naman na datang ya. Pero, nag-start na po yung gathering, wala pa si mayor. Sinabi na naman malit siya. Kaya may pa rin tao. Kabat, alay pa yung mayor, yari na po yung dinner. May mag-perform na po rin miyalwang organizations, may present na la. Kabat, detang alwa po, may mag-speech na. May yari naman po rin mag-speech. Alay pa yung mayor. Imbalak daw po kasi, ing pari intalwing diling magsalita. Pero uling alay pa yung mayor, alang-ala pa paninayla rin tao, may salita na po yung pari. Sabi na, sige, habang hinihintay natin si mayor, sana
pagkatapos kong magsalita ay dumating na siya. Or kung dumating man siya habang nag-speech ako, puputulin ko para marinig natin yung message ng mayor. So may salita yung pari. Sabi na, alam ninyo, nagpapasalamat ako. Kasi ang babait ninyo, no? Hindi ko kayo malilimutan bilang community. Pero aaminin ko isang bagay. Natakot ako. Bakit? Kasi nung pagdating ko dito, sabi ko noon, first day ko, umupo ako doon sa confessional. Kalupa na po Kenny. And nagbabaka sakali ako na may magumpisal. So maninay, kapat biglang atin linuklok. Kalupa na po Kenny, mi naman po kakakit nung ni mangumpisal. So sabi na, itang may ngumpisal ka na ako, na? Kaya balo, kaya kakilala. Pero andyang 6 years na yung milabas, kuha kalinwan, nung nanitang kayang kinumpisal. Kasi iting mo munang impression, ikwa ko, karing maging parokyano ko. Sabi na, dakalya ka kapate, at potang atin yung kapate, gaganti ya. Kabat, barakalya babae, susugan niya, tinyang bisyo. Kabat, yakpakalinwan na, gagamit siya ng pera na naman kaya. Kabat, kaya kawari may takutan, naman, ita, makanit. Kabat, makanina lang ang ding parokyanos ko. Pero nang akilala da kayo, may naliwayang impression kasi maganakan ako man. Habang pong nag-speech yung pare, dumating si Mayor. Sabi, ay, Father, nandiyan na po si Mayor. Sabi, puputulin ko na po to, Papa. Si Mayor na po yung papagsalitahan natin. So, tinala ka di Mayor. Kapat sabi, Father, thank you very much sa serbisyong binibigay mo sa amin. Pero, ito po yung sasabihin ko, sabi na baka hindi mo man alam, hindi ka man aware. Kasi 6 years na yung nakaraan, alam mo, ako yung unang nangumpisal, baka hindi mo na matandaan yung mga kasalanan na kinumpisal ko. Tapos yung PPC sabi, Mayor, kanina po may kinukwento siya, yung unang nangumpisal. Hindi po namin alam kanina kung sino yung magnanakaw, sino yung babaero, sino yung lasenggo, sino yung gumagante. Ngayon po alam na namin kasi kayo mismo ang nagsalita. At si Mayor po, hinimatay. Wapi naman O ito po yung aman manda, walang lihim na di nabubunyag. Eventually po, mabuking tamo rin po, karetang kaya katamo maging kasalanan. Di kayo po, at di kayo rin sa salikot. Di kayo sikreto, maninaya kayo mo po. Mabuking kayo rin. Lalo na po nung, di ba, ning kayo po, karing best friend, karing mumuha sa sabi, itang sikreto, patsemi pati kayo na ang gawa na. Pamalita, no? Wala akong alas. Kahit sa gobyerno, di ba? Walang lihim na di nabubunyag. Andiyan pa peka, confidential me pa yan. Abalo at abalo de pa rin ding tao. Meron pong isang kwento, may isang employer at mag-apply. Tapos sabi ng employer, magandang umaga. Tapos sabi nung nag-a-apply, Sir, MP po. Anong MP? Morning po. Anong pangalan mo? MP po. Anong MP? Mark Paras po. Saan ka nakatira? MP po. Anong MP? Mountain Province po. Anong skills mo? Solving MP po. Anong MP? Solving math problems po. Ba't ka naman nag-apply dito? Dahil sa MP po. Anong MP? Money problems po. Sir, kumusta po yung MP ko? Anong MP? My performance. Sa palagay ko, may MP ka. Anong MP? Mental problem. Alam po ninyo, kapag may sikreto ka, di ba ita po yung may effect one? Yung pamisip mo. Bakit? Uling guilty ka? Ning kay lawe na panitang tao na at ikang agawang eusto? Ay, Diyos ko, balo na yata. At makanya niya lawe. Kami pakali. Kami patutod. Mas stress ka. O ito po yung masakit, patseting kang pisala sa likod. Itang karatunan, mo aakamtan. Itang talagang ma-stressful. Kaya yung pamisip tamo itang miya pekwan. Pero patse, abalo da ng sikreto. Di ba? Atin pong kay, atin yaring effect kaya ka. Itang dumine ka. Isipan mo rin na kaya sabihan da rin tao. Pero eventually, di ba mas manyaman yung pakiramdam? Bakit? Huling alana kang kikimkiman.
alana kang sasalikot. Meron pong kwento, may 3 pare na patse may pagkwento la, parati itang masanting, masaya. Kabat nga nita metong, balo ko naman na atintangan pagdaanan. And buriking kuwanan na opportunity ni bangka nita, may pag-open tamo. Pwede bang sabihan tamo na itang sekreto tamo? Bangka nita, lumalas naman yung pilugluban tamo. Tangan dyan makanano, kung maging mayan, yung kakatamong bibit-bitan, yung kakatamong puso. Kamat sa, may agree la retang adwa. Tamo muna sabi na, Yako, baliyo, ating ko nga gamit pondo na ning parokya. Eta pabalo rin ka na akong leader, sana. Butang nga balo da, Diyos ko, maragula skandalo ita. Kapat nga nitang kakadwa, Yako, alang kwenta yung kiyang kinumpisal. Yako, may kamali ko. May kabungay tang pamagkamali ko. Ati kong maging anak, andyang yung arsobispo, napabalo na ati kong makanya na problema. Kapat ang kakatlo, oy ka naman, nana. Ay, ako na bunisabyan, nana. O, tiyang bunisabyan, yung kami, sinabi mo na, o sige, sabihan mo na, balo yun lang chismis na kakalat king archdiocese. Manibat la ka na ako, patsete ko nga babalita, nana. Ya ako magmarites, ana. Ngayon nga balo ko rin sekreto. Diyos ko, manggat alin dila ako, ana. Ita po yung guy, may kay kakatakutan tamo, nanasabihan da rin tao. Totoo. Pero, mas sana isipan tamo, nano kayong sabihan na ning apong Ginoo. Kasi patuloy tayong pisala sa likod din kasalanan tamo. Kasi balata mo alam may kibalo, siguro, di nga luwang tao, da balo. Pero yung Diyos, balo na. At nano po yung, pwede tamo akong good news, na patsi may kamali ka, at ikang chance, baka nita bumawi. Di ba, kaya pin po at tintamong sacrament of reconciliation in confession para ka rin makanya na sitwasyon. Itang aminan tamo harapanan ng apong Ginoo, rin kaya katamong kasalanan, kakulangan, rin kaya katamong pamagkamali. Kaya tapong proseso na ning pamangumpisal, nano po yung bibiyana ning pari. Dahil nga luwa sabihin, among nagpong parusa ko. Eh, po parusa. Itang penance. Nune, chance ita bangata maglarin, manyamasan, mangat mo karetang kakulangan. Itulid nung namit ang baluktot na depatan. Itang chance ba kanita makabawi. Yak po, maniwala ko na tintangan sikreto. O ngini mo, nung atitam sa salikot kimbye, makananuna, hanggang sa likod tamo, naning maya pabalitang akwatam ngeni. O ini po. O ngeni mo nga tintangan sa salikot, tintangan sikreto kimilabas. E talawari pwedeng luguran pa. Kunyari ako na, at ikaw nga balo tungkol ka na ako, e ako pwedeng luguran, sumagid na retang ka na akong kakulangan. O ngeni mo nga tingka yung balo tungkol ka na ako, e yun ako wari pwedeng tanggapan at panwalan pa si bayo. O ngeni mo nga atintan sa likod king milabas. Etawari pwedeng magkumpisang pa si bayo, bumawi, kipa magkamalita mo. Pwede. Andiyan isa na Agustin, nung kilaliye po itang kwento na, balo yung kwento na. Di ba po, karakal nagyawang kasalanan? Pero, nang akilala ni nga pong Ginoo, kanya binawi. Giyawaning ega na banta patunayan na karapat dapat siya. Kitang pamamatawad, kitang grasya, pagkalub na ning Santa Iglesia. Kitang grasya na magpasibayo. Malinis pasibayo king kasalanan. Nung at itamang pamagkulang ka rin kaparang tao, aminan tamo king Diyos. Kaya ba't magpasibayo tamo? Maglarin, manulid, manyamasan, pakit kayapan. Atin pong metong nga good news king gospel pa, na buri ko hindi nan pansin, na sasabihan na tungkol king value tamo bilang tao. Oh, bayo po ita. At tatandaan niya po itong ini pong activity kay gawa ko. Ini pong 100 pesos. Yan. Buriya po yung 100. Siyempre, dyan dinalan niyo. Pero nung lamukusan kayo po, man yan. Buriya pa. Nung damusakan kayo po, buriya pa. Na? Di ba dyan pan dinatang kayo na? Awas yun naman. Andiyan pang crumpled name stretch pa. Nung buriya pong mas makait. Plancha niya pa, di ba? Pero itang value na.
manatili ang 100. Makanyan mo naman po, King Bie. Sasabihan na King Gospel, mas higit ko pa kareng barakal adenas. Itang ulagayo, mas mal kayo. Saan ita po yung etamong kakalinwan? Along the way, totoo. Maging crumpled tamo, mga dinatanta mo, pero itang value, manatili pa mo rin. Kanya mapakramdam ne? Kanya mapakramdaman ita. Kaya pin po, ita pong patse managkas ka, o panagkasan may meto nga tao, kasalanan. Kukutang kasi, o po kasalanan ita. Ano po yung pamanagkas king kay Tagalog? Pagmumura. Minumura mo ang kapwa. Nung lawin tayo po itang salitang ita, ibig sabihan, ditivalue ming meto nga tao. Ginagawa mo siyang cheap. Ginagawa mo siyang mura. Kaya minumura mo siya. Pero ang Diyos, ang ginawa sa atin, minahal tayo. Ginawa tayong mahal. No matter what, in value tamo, manatili pa mo rin. May kasala ka, di ka nga gawang karumal-dumal. Itang value mo, arapanan ng Diyos, same yabo. Kaya ita po yung dapat realize tamo. Bakit atanggap tamo? Itang kainan tamo. Kabat tamong tinggap, kabatang inamin mo naman king apong Ginoo. Gabatang paralan. Bata makabawi tamo. Itang penance na bibiyanan ng Santa Iglesia. Gawan taya rin. Bakit taya? Karing ka parang tao. Kung may kasala ka, bumawi ka, maglarin ka, mamayad ka, manyamasan ka, bakit kang kayapan? Kung mga nitang paralan, makapamayad na ka, karing kaya kang kasalanan. Amen. Lalakad ko po. Ginoo baligdan meng mitmong lugud ing kaya kang balayan ang makatipon nga ni Keti, kapamilatan ing kaya kang espiritu, king katapatan at kapasalamatan. Pakiramdaman mo sana rin ing panalangin na payabot mi kaya ka, ngaming manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kin Santa Iglesia, paratiya sanang talang matali ka rin turo ng Kristo, alang takot kenuman, king beluan ing Diyos ene kalingwan kapilan man, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king pamuntok ding bansa, kapilan man sana maging makabuklat la pusot kaisipan, king karelang pamamahala, king beluan na alang makatakap milantad, at alang lihim bulalag, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kanin sablang miyembro ring Catholic Organization, agyang mga ilangan lang maragula sakripisyo, parati rasan ng gampanan mitmong kasalpantayanan, ingkarelang katungkulan, balang malawi, anting katuliran, arapaning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katangan makatipon ni Keti, ingmumunata sanang pagobran, ya ing kasalpantayanan, taking Kristo, ban makilala tang banal, arapanin Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Inipod man tayong sarili tang kapagnasan. O Ginoong Jesus, dininan mo king sika na nalub, king turo ng San Pablo. Patawaran mo kaya sana king kaya kaming dewakan at ilako mo rin kaya kaming kasalanan, ban king kauling aldo, makapakyabe kami kang Abraham kaya kang pepabanalan, kapamilatanin kayang kasalpantayanan. Ikay mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuy ting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo reting kaya kaming panalangin at ayin adaraon miking kasalpantayanan at lugod. Yatad na kesana niting Eucharistia, king kaya ligaya, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo. At keka antimoren. Yat na yore ang puso yo. Makayat nano king gino. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ing ginumi. Yeng kaya kang amano aking kapamilatan na lelangan me ing meto yatu. Yeng talapangabos at tinubod mo ban ikabos na kami. Inyasat kapamilatan ing Espiritu Santo, mi katawan niyang tao at mi bayit king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburyan ban italakad ning meto nga balayan para kaya ka. Inagpano ring gabat na king krus ban sintangani ing kamatayan at ibulalag na ing pamanyubling mi. Ulinita, kambering koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe king alantok ng dampama miya kapuryan kaya kat ngaming kahanta. Tunay kapin banalo, ipa, ika yung panibatanin sa blang kabanalan. Ulinita pagparalam pabanalan mo lareting ayon king Espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan niya iti ikongan kanan niya. Iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyene ing kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para kaling dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaga na kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasalpantayanan.
Nyangeni, gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapen ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo. Ikaming ansanang mi sulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting meto ning banalay Espiritu. Ganakan me ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban may ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan na at maninayang subling mi at di sablang mayango na pie. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king bie ala ng gaban kaya ben ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya ben ng Jose kayang esposo, kaya bering apostol, at isablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puryan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutukagom ng banalay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon ni manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabus mo kami Ginoo king sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon may ban, king kasopaning kaya kang pakalulo, parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. O ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuhe mo sana babalik dandig kaya kaming kasalanan. Doon laban mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapelanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakitaan mi kakami atong tamking kapayapan. Sa
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos, makisulo king apuna ng kordero. Ginu, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas miya ang amano mo, kumayap na ako. Lukluk tapo para king kareng announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection. Ang lahat po ng malilikom ay mapupunta at magagamit para sa
preparasyon sa darating na kapiyastahan ni Apong Mama Kadulo sa susunod na Biyernes, October 27. Mayroon na po tayong available na imahe ni Apong Mama Kadulo. Limited stock lamang po sa mga nais maglimos. Maaari po kayong tumungo sa ating Apo Shrine Admin Office. Maraming salamat po. Nandyan din po yung mga parokyano ng San Cristo del Perdon Parish. Sa side po, nagtitinda po sila ng mga t-shirts at mga religious items. At yung pondong malilikom po nila ay gagamitin nila sa pagpapagawa ng kanilang yung project para sa parish po nila. So, chula po kitang site. Ayan po. Paninaytala mo po rin yung mag-second collection. Manalangin tamo, o ipaming malugod, manano sanang ing katawan at dayaning kaya kang anak, biryan mong tanggapan mi, ing kaya kang king dulang, at pagkaluban na kaming dake, king kayang biye, king ligaya kaning banwa. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo, At kaya ka antimorin. manalangin tamo. O malugod apong mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas, alugod mo, king balen, ay iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapu at panalangin, ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ing karelang kasal maglakbe king alawang lugal, ding mag-board exam, ding mag-bar exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo. At tanggapan dang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako na king binyag na ikamo kabud, ing karelang luguran at suiwan ng ting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daw ne, umeron kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King George. Maya pa bakto. Diyos sa lingwan mo